Amahoro y'Imana n'abana nawe buri wese kuri Muvara platform social media. Kuri ino nshuro tuje kugendera kuri uno muhungu mu buzima bwa buri munsi, aho buri wese agenda anyuramo. Teka na teka umuntu amagambo mu buzima avuga niyo agenda abamwubaka cyangwa se akamusenya. Uno muhungu rero kenshi na kenshi agendera ku magambo yiwe akunda gupostinga igihe amagambo yiwe aba ari seriye. Uretse ko hari n'igihe ajya atandukira bitewe n'ubushake bwiwe akagenda agapostinga amagambo asekeje cyangwa se wabura ugufata. Gusa mu buzima ni ibintu biba bisanzwe kugira ngo tubashe kugira icyerekezo bikadufasha kugira aho tugera. Baho ufite intego, baho ufite icyo ushaka, icyo ukora gikorana umurego, ibyo bizatuma ugera ku ntego. Turakomeza tureba zimwe muri poste uno muhungu yagendaga apostinga kuri Facebook, ndetse nanabahishurira ibanga ko turi busoze tunareba. Iyi ni Instagram yiwe, genda umufollowing. Iyi ni TikTok account yiwe, following. Iyi ni Facebook account yiwe, following. Ukoresha ni YouTube channel, ukore subscribe. Buri platform ugende ukora icyo ugomba gukora kugira ngo usapotinge buri muntu wese w'umunyarwanda ushaka kugira hagera. Inshallah.